Bamwe batongeria na karibo wa kaunti ya Meru bolotete ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza bakiwa na kuria wa mwikirwa kio ibonto akwithira gita ochwa atongeria ba ome kaunti ya Meru bariwa wichumia kwa ngavana Kawira gutithira gwichenchia bura mbungi ya senete kethira gita ntuko ya Jumatano ya bura tukwirwa mwandiki wetu Antheto Muthuri Murioki ni ati atongeria baibetete ambere na kuwa ati ngavana Kawira Mwangaza na batere kwithira kithita ngwinyi wamba bwa kigina kia wa kaunti ya Meru. Atongira ni bachimiritie ne kutha bakirotera muno wamba bura bakuya bugita na mbere ndene kaunti ya Meru muno muno botumira ritingugi na njirerete pati bakira baitembeza beteri kwirikana gachi utumika kumathira ntu mwanya nikenda batetera ngavana wa Meru kimantu ya impeachment. Senior officers ban different departments by instructions bakero by embesa sedrikale ukulukira impress system na bareta bakandika trip siorongo impress request ikabwethwa through KCB quick pay aramero mbesa ikarito yekiro junior staff mandereba na other support staff ba yekiro mbesa sia trips siorongo ba withdraw mbesa bakanenkra senior officers ikenda banenkra Kawira facilitate impeachment rera twetanda na criminal system nchera siaki si anto arome na kinyala ngata women prison itoko na yaki nonto bwanto akanontowe mwamba omtumuka ate vindicator wa koti noro mukende othaurwa nikawiga sonchera nonto oi lazima oanjibikire makosa yaku meche unara chiketwe igweta kuona hekuru bara batakinya Meru bara batije Meru inaere kenda bamutetera tukore gwe keja kwitha ogwe ngabana nwenda guteterwa na nwenda Meru ikara na thiri mbere ma twine kuru atongeria bendene kaunti yetu ya Meru twine kuru bakairemia twina bamuthoni nominated MP twina alima ne bakaro Murioki ne kurubange atongeria bendene Meru kuruba utebore chwa mbere wa boria na itwije kuruba ibamwe bara bakuga Meru ne thoki bogakarande bokorania kanoka boria nkuagaya imbie gutuma uma jojo kia mbecha cia county yetu ya Meru chieta gutumirika kuone anga ba ukenda ugwa bagutete na ketha nikake opa endete Kawira sana twiromba ke opa tu yurire Kawira ngwe bari eno Nairobi na nani ntumura bagutuma kingavana wa Meru Kawira Mwangaza niji ito kuigwa ntuko ya Jumatano uketha kwina maandamano jantu bara witete naja na ba Nairobi ubanenkerete mbecha kenda bethira bendene senate yau kato gukwira ogaikia ntato cia ruo Nairobi tio Meru kethira no rakinyangire Meru tiga kwenda gweta kinyanga Nairobi na ande ogaikia ruo Nairobi bwethanira kinde kyo bicie we yankene na ugwa senate na gankwire lachia kwikuthira intobia okorea mabati na mandibuti ibiamberia kuritwa oke nonto nyomna nyombe thambwe nonto nyombe ukwamberia aramisi ekethira ina mwene kato kuromba atongeria ba Nairobi kinyanga bana sakaja akenda wikirwa ndwa cia Kawira mu transfer ndwa kuma Nairobi kuma Meru ike Nairobi eri ndene yurenda nieri bibliene rera murungu endete kuthirania na unene wa mtora bubwa nene nwe mande kuyandikirwe na Danieli na thoma mene tekel okethra no kwenda kurindimi ya future kienda nya murungu akwa miaka weta wisokera oye kinya after miaka yekumika na miaka yengi katiba eriwa resign murungu no weta auchenjia wasoka ringiwe mtu warukite na bokinya bwa kariba kathithi patithigi nyuma gwitauge bwao kagita karaba kwamikana mite mekandamia kuma ke obisi ya senator Meru no Kathuri Murungi pigwa lithiuruka na mbecha cia mamilioni kuchwa ekuru kenda bamutetera ndene ya senate bejira chibatere kuthwa chigetetha ya mwananchi wa Meru bejira chibatere kuikiria mwananchi wa Meru roje bejira chibatere kuikiria mwananchi wa Meru mitija yeje eta kwanda bejira chibatere kuikiria mwananchi wa Meru services cia chibitari na njirera yagirite turenda kuromba na giteo ngavana kinyethera nuije ko anite becha cia Meru ichibatere kumenyerwa na ndenda gugwakikishira nteno ogwa kinyani ntini iuchikura becha iuchiko withdraw kuma account ine cia thirikari ya Meru kiu gikaura kia Meru kinyanyume impeachment sheria ga kuthingata na sheria ige kuthingata becha cia Meru irazima chigachoka tutino ogwa kinyani ntini kubanga mikakati ya kwenyangia becha cia Meru cia Meru ichi oreongera miteje je twaretero na Aru Kathuri Murungi senator wetu nikenda tumba kuongera mbeu na ndikuromba na gitio gikinene ikeja kuthro wi mwekuru mwega mukana mwendi wega bogutethia Meru tuongere mbeu jeje kuri kuma tulika antu weta ka uthenete kuraja kuri muntu mo oretero ng'ombe
na areto kama na mikama na ro twaretwa miti na twana na antu banene twana miti ng'ombe muntu umwe na miti je no tugaturetera mbeca ibu ko bwaga antu beto bakathi temete ne omeaga no ntu mutu jo kwa na jwa uri onge uri anenkero ng'ombe mo na arana na no kama na ino utiko no tutu mutunda rero jo akora no tetua kawira nagwe mbeca cia turumanga tu gutithina nyekera itu na rire na aru ate kuria munya na rire na aru ate kuria ende nende kamwanki nako kawira te koko na kamwanki wenka kamwanki kau okugirwa omenyenya bau batanguriete ibabati baugirwa kono ntunya bwa ibarire buinde butonyera mo into bieto bitukinyire no trengi betera antu 11 bagarwania mantu muntu achokwa thuki komuna ndi endelea kuthuki aita una ni thia tauga kabati kaende rambira kura antu kukaire kubeta aba bonde ko wambuge mero ne karubega raisi natage twamwere kure nyomo muno na twa uyundie kura cionde agatureta thina kaire tuya kugaruga mitwe tuthura no tuturiko muntu agwita kwa yo ODM tukatoma tuja ndaira enkiripotera buri juma beta muthuri muri